бе китоб эй дӯстон бунёди мо норавшан аст. Тираву торик ҳамчун хонаи беравзан аст. Салому дуруди бепоён нисоратон бод тамошобинони азизу гиромиқадри телевизиони Симо ва ҳаводорони барномаи Дунёи рангин. Чун ҳар вақта бо шумо ҳастам ровии барнома Рухшона Норва. пешниҳоди шумо мегардад нашри навбатии барномаи кӯдаконаи Дунёи рангин ва чун ҳар вақта мо дар китобхона филиали баҳчагонаи рақами 1 шаҳри Панҷакен қарор дорем ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд Насиба Бону, гулдухтари зебову доное аз боғчаи рақами 1 шаҳри Панҷакен, ғолиби даври вилоятии озмуни кӯдаконаи шукуфаҳои Истиқлол. Марҳамат Насиба Бону, худро беҳтар муаррифӣ менамудед? Ман ҷонаму ҷононам, дилбанди модарҷонам, чун қанду асал ҳастам, барои падарҷонам Абдубаширзодаам, Насибаҷон номи ман, бибиҷонам Мақсуда, неъмати арзони ман, падарам бошад масрур, модарҷонам Рухшона, бародарам Мамнунҷон бошад чароғи хона, мафтунаи пурдонак бар ману бар шикебо, чун хоҳари калонӣ бошад доим раҳнамо. Айни 6 солаам, тарбиятгари ин боғча, баҳои баландиҳед, чунки ман доночаам. Салом гӯям ба шумо, эй ҳама хурду калон, ба бахти моён доим зинда бо Тоҷикистон. Офарин. Тамошобинони азизу иззатманд, бояд қайд кунем ки Насиба Бону бо вуҷуди ин ки ҳамагӣ 6 сола ҳастанд, метавонанд ғайр аз забони тоҷикӣ инчунин бо забони англисӣ низ худро муаррифӣ намоянд. Марҳамат. Hello, my name is Nasiba. My surname is Abdubashirzoda. I am a girl. I am a 7 years old. Our head director kindergarten, Nizamova Hilala. Well done. Right you are. чуноне ки худатон шоҳид гаштед, Насиба Бону бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони англисӣ худро муаррифӣ намуданд ва яке аз шартҳои озмуне ки шумо дар он иштирок карда ғолиб омадед, яъне шукуфаҳои Истиқлол, ин нақл кардани афсона бо забони русӣ буд. Акнун биёед маҳорати донистани забони русии шуморо месанҷем. Як афсона бо забони русӣ. Марҳамат. Русская народная сказка «Колобок». Жили-были старик со старухой, испеки мне старый колобок. Против старик, из чего же испечь-то? Муки нет. Эх, старуха, ты по амбар помети, по соседу поскреби, вот и наберется. Так и старуха сделала. Испекла старуха колобок. Надоел колобку лежать. Он и покатился на заваленку, на травку и покатился и запел. Я колобок, румяный бок, папа меня метет, по сусекам наскребел, на сметане я мешал, я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. И покатился колобок по дорожке, и навстречу ему зайчик. Колобок, колобок, я тебя съем, не съешь меня, и тебе песенку спою. Я колобок, румяный бок. По амбару я метел, по сусекам наскребел, на сметане я мешал. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я тебя, зайчик, я обязательно уйду. И покатился колобок по дорожкам грядкой, навстречу ему черевок. Здравствуй, колобок, какой ты румяненький. А я тебя съем, не съешь меня, я тебе песенку спою. Я колобок, румяный бок,
Папа меня метел, по сусекам наскребел, на сметане я мышел. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайчиков ушел. Я тебе, Серег, я обязательно уйду. И покатился колобок по дорожке и настроился ему ушко косолапы. Здравствуй, колобок, какой ты румяненький, а я тебя 7. Неверно, я тебе песенку спою. Я колобок, румяный бок. Папа меня метет, по сусекам наскребел, на сметане мышел. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайчиков ушел, я от волков я ушел. Я к тебе, медведя, я тоже убегу. И покатился колобок по дорожке и навстречу ему лиса. Здравствуй, колобок, какой ты румяненький, какой ты душистенький. И колобок запел песенку. Я колобок, румяный бок. Папа меня метел, по сусекам наскребел, на сметане мышел. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я от зайчиков ушел, я от серых волков я ушел, я от медведя я ушел. Я теперь, лиса-крыса, хитро уйти. Славная песенка, сказала лиса. Ну я, колобок, стара стала, плохо слышу. На мордочку сядь, да пропой еще разок. Я колобок, как ее, хоп, и села. Вот что бывает с детьми, которые из дома убегают. Все, пора спать. Молодец! Насиба, очень хорошо вы рассказали нам сказку. А можете сейчас прочитать стихотворение на русском языке? Буратино потянулся, руки в сторону разнес, разогнулся, два нагнулся, улыбнулся и пошел. И на английском? My dear mommy, I love you very much. I want to be happy on the 8th of March. Тамошобинони азизу арҷманд, чуноне ки ба мо иттилоъ доданд, насибабону метавонанд ки ҳайвонҳоро бо забони англисӣ номбар намоянд ва барои исботи ин гуфтаҳо инак месанҷем ин маҳорати Насибаро. Марҳамат, ин кадом ҳайвон аст, Насиба? Гург аст. Ба русӣ волк мешавад, ба англисӣ вулф. Хеле хуб. Ин кадом ҳайвон аст? ин ҳайвони хирс мебошад, ба англисӣ бия, ба русӣ медвед. Офарин, ана инаш чӣ? ин ҳайвони рӯбоҳак мебошад, ба англисӣ фокс, ба русӣ лиса. Хеле хуб. Ана инаш кадом ҳайвон аст? Мушча. Мушча. Мушча ба забони русӣ чӣ мешавад? Миш. Ба забони англисӣ? Маус. Ана ин кадом ҳайвон аст? Харгӯш аст. Ба забони русӣ? Сайка. Ба забони англисӣ? Ия. Ҳия. Ана ин чӣ? Дог аст. ин Дог. расми саг мебошад. Хеле хуб. Ана инаш? Кет. Кет яъне гурба. Ҳамин. Тамошобинони азиз, чуноне ки худатон шоҳид гаштед, Насиба Бону тавонистанд ки ҳайвонҳоро ҳам бо забони тоҷикӣ, ҳам бо забони русӣ ва ҳам бо забони англисӣ номбар намуда бошанд. аҳсан ба шумо. Ва акнун месанҷем маҳорати тезгӯяк гуфтани шуморо. Ба мо иттилоъ доданд ки шумо тезгӯякҳои зиёд медонед. Ва марҳамат, барои исботи ин гуфтаҳо чанд тезгӯяк мегуфтед? Чӯҷавчи ба чӯҷа, бе чӯҷамон хоҷа. 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 Дарасти очи бача, дарасти балки куча. 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 Офарин.
خیلی خوب احسن به شما نصیبه بانو و می توانید عین زمان 3 چیستان پیشنهاد کنید و تماشابینان کنجکاوی ما با آن چیستان ها جواب ها پیدا سازند. از دور دیدم سبزسا، قمچین زدم لالازار. چیستان دیگر چیل جامه را کشیدم، صاحبش را ندیدم. چیستان آخرین گردانه وا شود، به خوش پیدا شود. آفرین نصیبه بانو، عین زمان شما امکانیت دارید که یک شعری از همه دوست داشته خود را قرائت نموده باشید. مرحبا. یاران همه جاست ولی وطن در یک جاست. هر سنگی وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. خیلی خوب، یعنی از شعر دوست داشته شما چنین برمی آید که شما اشعار استاد لایق شیرالی را به نهایت میپسندید، همینطور؟ بله. اشعار استاد لایق شیرالی در حقیقت هم خیلی دلنشین هستند و به من نیز خیلی پسندند. مثلا یکی از شعرهای آن کس: در آن ساعت که دلگیرم کجای مادر پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاه گرم چشمان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بال پرستوها به سوی قبله بکشاده. خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده بر راه های دور. سپس از پشت من گریسته در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بهتر میدان دنیا را و قسمت را، تو از من بیشتر میدان صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خوندم، کتب کهنه و نو را چو بالین زیر سر موندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودک پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که پس از شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس. نصیبه بانو، شما در باغچه رقمی 1 در کودکستان رقمی 1 شهر پنجکین تحصیل میکنید، همینطور نه؟ بله. تربیه میگیرید و شما میتوانید در وصف باغچه اتان یک شعر قرائت نمایید. بله. مرحمت. در آغوشی تو ای کودکستان، بودیم داییم خوشنود و خندان. اکنون میرویم سوی دبستان، چون که گشتیم ما خیلی کلان. گیریم بر دست الفبا را تا اینکه شویم عاقل و دانا. میکشیم باشیم خوب و علاخان، یادی تو با ماست ای کودکستان. آفرین. تماشابینان عزیز، عین زمان نصیبه بانو میخواهند در برابر اینقدر استعدادهای خود را که به نمایش دادن به شما نشان دادن، این چنین مهارت رقاصگی خود را نیز نشان داده باشند. بیایید با هم یک رقص زیبای نصیبه بانو را تماشا کرده باز برمیگردیم.
бо ҳамин вақти барои барномаи мо ҷудо гардида низ ба анҷом мерасад. Тамошобинони хурдсоли мо, тамошобинони кунҷкоби мо, агар шумо низ маҳоратҳои махсус доред, шеърҳои зиёд медонед, забонҳои гуногунро медонед, афсона нақл карда метавонед, пас ин барнома муаррифгари истеъдодҳои шумост. Метавонед ба рақамҳое ки айни замон дар рӯи экранҳои шумо намудор гардидаанд муроҷиат кунед ва иштирокчии ин барнома гардед. ё ин ки суроғаи мо шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ, бинои ба номи Лоиқ Шералӣ, ошёнаи сеюм, телевизиони Симо. дар охири барнома Насибабону ба ҳамсолонатон ягон гуфтанӣ доред? бале. марҳамат. ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки оқилу доно бошанд, китобхону китобдӯст бошанд. мо боварӣ дорем ки онҳо ҳамин тавр мисли шумо доно як мешаванд, мисли шумо китобхону китобдӯст мешаванд. ҳамин тавр не? то барномаҳои оянда шоду пирӯз бимонед. хайр.